President Kapucha Association of Mikhalia ba Esron Marwen habe kran kinang to kubor habai David jingsha pentut ki kali ket masi hari boy hanin kasngi kala lej bani kandu ya USP ka riboy man pensngau halor jing e nagadau jong jingsha pen pai ki kali ket masi nagaliang president ulaitu ba nagaliang USP riboy ulaong bakin don jingwit ai habai David kinong oddo bat nang ni sakmat kanam don syu kajing pentut rai baro kali jong ki ba oddo haswa bakin mi nakiyau dimasi kin snobha banle ya ka badon kam kata ban pentip sau presiden knang ba kanam don kano kajing thot ulai thoru bah kini kita yau ki baladep ki kali jong kinong oddo masi la syapan pilot ha bapoi hakwi nain kajaka kaba ap ki pulit bat haba kali ki ong ban kali na thanat namar ba makiru ki yo jing betha na ki ba halor ba marwen ulai thoru ba kalami ek media bagi nongelam joka wen ki kanhun na ribhoy kila ong baki pulit ki simpisa na ki kali jongki ki baket ikimar oddo san hadu 10,000 ba marwen ula ong ru syaktu ki bakhayi bangla balada kipkit ya kimar ban khayi bangla bat kendo pat ikiba oddo bat lada ka kanhun ke yo bat kanmau karunar kala abul pa hakmat jongpi Baro aku presiden jong Kapucha Asian Megilia aku akan tentip sapi kinong oddo baro oddo selong bangi lawan ikendu USP menen kalau ketu kejing jong kinong oddo besak pilot kali menangani PO beladem apa khamsha ban kit ya kimar jungi banwan ra selong no mentaban ti ya kedo ti ngilai kendu USP menen bak SP ru da kejing spun mensil wong bangim dan jung bet ai kinong oddo bat lokloi ru banirap ini kanu kejing bangimat kanu kem ke bangidan tina kaliang SP jong riboy ru ulaong ba nang ni sakmat kanam dan sura kam jung pentut ya kali ba oddo tang matang kawe subha le ikani ba intentip sayanga saban mi kali na kajaka ba ke kamar kata kum na berni na tentip sayanga kenang banganyo banle badun kam katkum kum kejing betha jong SP yang nak benta kini kinong oddo kata kate kapa kong santam nak benta kinong oddo namar menha kani ketiyo layo jing tip ba kini kali nong oddo asa pen pilot nadu nak Q9 ajaka ba ap kulit andre dengi keli pun ki kem ki ong bet keli supotanan namar bale makir kem tip yo ko ordar man man pen pilot kali bikin masih berkhai ten dalah poi setana dengan setip iki kata ko ba balai ki pulit pen pai kalong ba halor kejing mi jong ki media ha haki media ya kejing keren jong kawai ka association bagarteng ka Riboy Livestock Supplier Association ha ka ba kalong ba ki pulit ki sempisa ya ki kali jongki ki bakit ya ki mar oddo adu san spoja te kani nakaliang jonga ngam cemdan jing tip ru malor kani bandala poi stanat ngasatip baong ba kadan kata kejing keren nakaliang kani ka association bad alor kani ko benta ho dadai sisa bakit kita kali oto ngai ladir masuk ya andre habamdan hangtu kopor bagi ong bagi tak kulit kisem kata bisa tenang kaliang jongar ngamla hirupan mau ban kedokti kulit ane inu ru henry tangkani kerwo ngabatai syai pi baro ki bajukit ki mar odo baladon kenu jing suwa pentip yang henry nang ni sakman akar paru ya gitu ki bakhayi bangla sngo ba ladapi kit ki mar ki bakhayi bangla bat keno pat ki mar odo ladang yo bat kumi kini kali ken mau karo nar kalade lupa hak kemat jungki diken mau nang ni sakman buat nom betok beriai keseng buat penuh betok beriai kinong odo nama kinong odo beli kim tip ya kadang kawai kim judan hiru kejing isun kejing ya bisni iwe Henry kitip laga jong ke kamram hari ke besusi kelong ba nang pam sopan mano nang bit hit chano nang le mano nang sosat mengi kinong odo tikani kenti kani kesenjam ba menta ngilak dap ngilak kedang ngilak ngea ya kejing le jong kiwei bat kinong odo kidik sok pedung bat nang ni syakmat ni ai kerwa ko basai bangi ngini syakmat ban pet permani kani rukoman namar bale ngingi melaksa syu namar ngim juk melian bentuk kelar ben bisni kam juk kiwei andai dapla tu kelar mopi nang ni syakmat
ngi kinong adok ngin sami chasurok ban ngin sale kamram ka bangi de banle komujule mangkapor kenang wa phiru pinsultho lada pikta ikibre babet ibaya iklenti kubisi kaba tip ya kalau jong ke kamram te katnu pinsasat kani ka dikerwa bat kena nakalian jong aku presiden jong asosiat